Do you like puppet? Do you like puppet show? Yes. Yes. Love it. Yes. What kind of puppet that you like? Wayang kulit. Wayang kulit? Yes. And who? Which one? Which one? Oh, Which character? this. Anoman. Hanoman. Oh, Anoman. Yes. Masih bersama Mbak Elisa Olkarus. Melu bungah, melu seneng. Piyayi. Mriki-mriki Mbak Elisa. Pripun S3-ne pun rampung dereng? Waduh lah niku Pak Petro masih dalam proses disertasi itu panjang sekali. Meneliti apa ya disertasinya? Saya meneliti tentang Pak Seno Nugroho. Oh iya. Ya. Nanti kalau semoga cepat selesai bisa tahun ini selesai doanya saja. Bisa jadi dokter. Amin. Yes. Nggih. Dasar presiden kondang gelare dokter. Elok. Terima kasih Mbak Elisa kemarin jauh-jauh dari Jogja sudah datang ke Rembang sunatan. Wah, nggih. Dengan senang hati. Dilalah bisa sama Mbak Tatin juga kan rame-rame. Besok kalau kamu nikah saya pun akan datang. Ya. Sudah ada rencana nggih? Belum. Oh, belum. Lah kok wis kukulen? Hubungane kukul karo nikah ya. Belum Pak, belum. Oh ya Masih segera direncanakan. Nggih, semoga didekatkan jodohnya ya Pak doanya. Oh iya. Lah, yang dulu itu enggak jodohnya apa dulu? Enggak ya? Oh enggak, oh ya. Enggak. Ya enggak apa-apa. Wah, malah curhat toh. Enggak apa-apa. Nggih, Mas Bagong. Bocah lanang niku sing meh nyedaki sampean iki ya wedi kok ya. Lah kok wedi toh? Weh, dasare piyayine ayu, pinter, terkenal, sugih pisan. Wah. Lah niku lah pripun nggih? Kalau cewek menurunkan standar ya gimana ya? Ya jangan menurunkan standar. Jangan kan, tetap harus terus maju aja kan. Saentuk-entuke jodoh ya sesuk ora apa-apa. Enggak sekarang tuh zamannya udah beda Mas Petro. Enggak nunggu, enggak cepet-cepet buru-buru nikah umur piro gitu kan enggak. Jadi yang utama kalau cewek itu ya karir dulu. Oh. Itu mapan dulu gitu. Iya, itu penting. Cah wedok kuwi kudu mapan sih. Ngono Lah, nek iya, bojoku ora nek mapan apa-apa. aku bingung ra jama ya. Makane. Kudu mapan dulu kan, baru bisa melanjutkan Oke. tindakan. Mbak Elisa itu kalau enggak nembang podang kuning ramarme Loh, Ponorogo itu kalau enggak podang kuning gubuk asmara itu belum wayangan, Pak. Oh iya. Podang kuning. Cih, Podang kuning gubuk asmara. cih, luar biasa. Nong. Nggih. Bawane Asmara Dono. Sini ini grup kerawitan banyak, Mbak. Iya, ternyata Karena Kabupaten lagi Ponorogo Taruna itu Mudi Laras. tiap tahun itu ada lomba kerawitan SD, Ya, SMP, ya. SMA. Lah itu, hebatnya itu. Dan semua yang ngudi tenan ya Pak. Maksudnya nggak cuma karawitan tapi juga seni-seni rakyat juga dijalankan. Itu saya Reok, hebat sih. jelas. Sedangkan kalau di Jogja sendiri yang notabene kota budaya udah mulai ditinggalkan. Gitu. Masih istimewa ya Jogja? Ya istimewa, tapi maksudnya untuk kayak apa lomba-lomba karawitan kan jarang. Nah kalau Ponorogo masih jalan terus keren. Keren. Semoga Dana bisa istimewa diteruskan. masih dana istimewa. Oh efisiensi. Iya. Oke. Iya. Nggih niki podang kuning nggih Mas Bagong. Nadyan wujud temong peksi. Untuk menjaga stamina suara dan fisik itu obatnya apa, Mbak? Sebenarnya tuh Saya tuh nggak pernah dengar ya suaramu serak, nggak pernah ya. ya pernah no Mas Bagong. Cuman emang yang utama tuh tidur toh. Susahnya itu kalau terutama jadi dalang jadi seorang sinden sekarang yang harus entertaining kuwi nek kakean mikir ra iso turu paling angel. Jadi kalau Pak Sigit juga diusahakan kalau pas bisa tidur yang lama. Oh iya. Iya, itu penting.
Aku iki turu mulai jam piro mesti angger jam 11:30 wis tangi, mergo pakulinan. Oh, udah biasa gitu Ya ya. nanti jam 1 tidur lagi. Enggak apa-apa. Mau madang tok. Terus bubuk lagi. Agawe taline Turu deloke digugah jagat, Pak. Ana tamu. Iki piye? Sing mayang bapak apa aku sing nampani ngono. Nah, siki-siki kan. Wis. Siapa duluan dapat. Alus manis nang Berarti besok toh Pak, jenengan kalau di depan rumah itu bikin 2 bel. Pamane sing sijine klontong, sing sijine telolet-telolet. Nek klontong berarti pasigit, nek telolet-telolet jagat gitu. Oh. Dadi ora kagol tiwas tangi. Ora kok anak war tak gek omah dhewe-dhewe. So protes. Engko joget to, Gat. Oke? Oh iya. Joget karo Tante Elisa. Masa golek isi podang jenar iba bunga hingatiku nyanding bisa dadi tombo Podang Kuning karya Pak Darno Ngawi. Gubuk Asmara Mas Jidul Sumarji. Elisa iki klebu anu sregep golek iki pengarange sapa? Oke, kalau enggak tahu langsung WA Pak Sigit. Oh, zaman biyen iki sok WA aku. Niki pengarange sinten? Nggih. Iki perlu dicontoh. Ben nembang kuwi ngerti pengarangnya, bentuk penghargaan terhadap pengarang lagu. Iya, nek golek duit, tadine minimal penghargaan kayak gitu. Wong kita juga nggak bisa nge-HI karena itu juga dibikin dipakai untuk semua orang ya Pak. Oh iya, iya. Ora kaya lagu, maksudnya pencipta-pencipta zaman sekarang kan kontroversi. Wah, aku laguku kudune kowe ngenai aku gitu kan. Oh iya. Iya. Podang Kuning kok mlebune Gubuk Asmara apa Podang Kuning utuh? Derek mawon. Oh. Slow dangdut Podang Slow Kuning. dangdut. Engko seseke Gubuk Asmara. Kene Gat joget kene. Iki anakku sing nomor 3 iki jan. Wah. Bocah kok. Ki nakal apa pinter ta aja jane. Hambuh. Wah, loro-lorone jan. Loro-lorone le. Ayo le, sini. Salim Wah, karo tante. Sip. Ayo ngene iki wangun juga ikete Jogjanan. Heeh. Tante cantik ora tante? Apa? Cantik ora? Tante cantik ora? Boten. Boten. Nek sinden-sinden ini kira-kira sik cantik sapa, Gat? Sapa? Kono. Gak ono. Gak ono. Ora ono. Iki karo wedok ora selera padha karo aku. Oh. Alah. Apa nganggo mik arep ngomong apa kowe? Arep bantah bapak apa? Nek gak selera kok duwe bojo piye? Apa iki? You Pinter. can speak English with Miss Elisa. Ah, iso piye? Loh, iki pinter basa Inggris kok iso. Yeah, can you speak English with me? Yes. Yeah, so do you like puppet? Do you like puppet show? Yes. Yes. Love it. Yes. What kind of puppet that you like? Wayang kulit. Wayang kulit? Yes. And who? Which one? Which one? Oh, Which character? this. Anoman. Oh, Anoman. Yes. Why? Because I love it. You love it?
Monkey. Yes, monkey. But kind of monkey. Kind monkey. Monyet yang baik. Selain Yes. Anoman? I love you. Janoko. Oh, Janoko. Yes, good. Good. So can you dance when I sing? Aku nyanyi, kamu joget. Oke. Siap. Ya. Wis iki peneke. Mikir balik iki. Gosek musike urung muni. Pemanasan. Joget sik. Bocah iki wis james. Anake sapa to? Sapa to lele? Iya, anake dhewe kok lali, Pak. Ayo, Jagat Jenar Arianto. Ayo. Podang kuning slondeng dut. Dados. Yo. Karo Mbak Elisa. Kok kaya arep nayup.
Wah. Sik urung rampung nggih. Wes. Urung rampung. Urung isih joget sik. Oh, Mak, isih sak ngono, satu bait dulu. Yang joget apik Ngiromo. Kalingan yuk kita sahur itu. Ya. Catatan sajroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa berkelere ning gubuk asmara. Jas. Oke. Tas dulu lah Tas, kita. tas, ya. Sip. Lele. Ngajak guyon. Lele. Ngajak guyon. Oke le, mantap. Makasih Jas, Mas oke. Jaga.